bab 218 ko riyadu salina dars en ma yewta en aljuudu fi okkugol wa fi'l al ma'ruf e gollugol gollel moƴƴi wal ikfar e ɗuɗɗingol min al khayr e gollugol ko moƴƴi fi shahr ramadan e nder lewru sumay wa ziyadati e ɓeydugol min dalika e golle moƴƴe ɗen kadi e nder lewru ndun yilto ɓeydita kadi fil ashri al awakhir ka balɗe sappo sakkitore kadi inno e mayre. an ibn abbas radiyallahu anhu qala wi kana latiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nas kanko ɓuri tinnade yimɓe ɓen faɓɓe waɗugo ko moƴƴi wa kana ajwada ma yakunu o laatike ɓuri tinnare kadi e ko tinnoto kon fof kadi fi ramadana ko e nder lewru sumay hina yalqahu jibril tumande jibril fottadita e makko wa kana laati jibril yalqahu mo fotta ene laaɗo fi kulli laylatin kala jemma min ramadana e sumay fa yudarisu o janganamo o dartanamo o fiinamo alqur'ana sala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi kono laaɗo allah on hina yalqahu jibril tumande o fottata e jibril ajwadu bil khayri ɓurata tinnade e moƴƴireji min arrihi di hendu almursilati wifaydu nde laaɗo hino tinno e waɗugo moƴƴire ɓuri hendu ndun ko tinnoto ko wifa fiw feƴƴa muttafaqun alayhi. an aishata radiallahu anha qalat ɓe maki kana latki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida dakhala sinati al ashru sappo sakkitoro ahaya layla ɓe immoto ɓe wurnita jemmaji ɗin wa yaqaza ahada ɓe findina ɓe ngure maɓɓe ne fof kala waway ko darade juule wa shaddal mi'zara ɓe ŋaɗina sentir on ko fanda ɗum ko ɓe datto ɓe daro legoy ɓe darano dewal ngal ɓe asilira ko ɗum fanda muttafaqun alayhi wallahu a'la wa a'lam.